Mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Arutamu Toka Zone TV, abarenga ibihumbi 19 mwakanze kuri subscribe. Breaking news, muri ekipe ya APR Football Club by'inkubagahu bongeye kujya ku isoko cyane ry'abanyamahanga. Murabizi ko ikipe ya APR irimo gushaka intwaro zigiye zitandukanye zigomba kuzayigeza mu matsinda. Amakipe ya mbere yatangiye gusinyisha, ariko APR ntabwo iratangira kwinjira neza cyane, ariko inkuru igezweho muri kano kanya, breaking news, umuntu wese agomba kwicara afite nuko utuvugana scouting ya APR yamaze kumvikana na playmaker Machachar ibitego 11 na assist 8 mu mikino 21 yakinye. Uyu we ntabaho akina mu gihugu cya Senegal. Tugiye kuza twinjira kuri uyu mu playmaker, ariko ushobora no gukina ku ruhande rw'ibumoso, imwe muri kuruwari cyangwa se wingi APR irwayeho. Ikibazo ni amafaranga, kuko afite amasezerano muri ekipe arimo. Tugiye kuza twinjira muri kontara, ariko APR yiteguye kumena banke ikazana playmaker Machachar karundura tayari sana. Nubwo arimo kugenda avugwa, umuzamu yamaze kuza, ariko undi mu defenseur nawe ukina mu gihugu cya Maroc nibiza ko dukundira turamuganiraho. Ariko tugiye kwinjira muri transferi turayihuza n'andi ma ekipe yo kugenda yiyubaka. Ikipe ya Rayon Sport ntabwo yicaye. Ngana na Wasiri yambwiye ibintu bikomeye abafana bagomba kubanza kumenya. Aravuga ati mwitondere ibiri kuba muri ekipe ya Rayon Sport, nayo ntabwo irava ku isoko, ariko kapiteni Yusudiyanye ku buryo budasubirwaho ntabwo azongerwa amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Tujye kuza tubiganiraho tubihuza n'andi makuru yose no kugenda avugwa hirya no hino mu isi muri rusange. Icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe ukadukurikira ukanda kuri subscribe kugira ngo buri kintu cyose dusohoye ahangaha kuri channel yanyu, channel ya Sportif, kikugeraho mu ba mbere. Nta mpamvu yo kubona imiranzi, tujyane buri munsi, twewe twa updatinga buri kanya, buri saha, buri segonda, baba ari bofaya kabisa. Ariko mbere yuko ntangira kwinjira muri izi gahunda na zandani, cyane kuri izi aba bakinyi barimo kuvuga ku isoko ry'igura n'igurisha, ndabanza nkuhereze sure deal imwe gusa nzi neza ko ukeneye n'abandi banyarwanda bose barayikeneye. Ku bantu mushaka telefone za Occasion Dubai, nongera ndisubiremo, telefone za Occasion Dubai ariko nshyashya, telefone nshyashya za Occasion Dubai. Hano muri Tagire House umukire wanjye arakubwira ngo ubu ngubu ibintu byamaze kuba munange. Niba ukeneye telefone za iPhone, ukeneye Pixel, ukeneye Samsung, ukeneye Sony n'izindi zose za Occasion ariko nshyashya, apana ya telefone utwara wagera imbere ugasanga ifite ikibazo, ibyo ntabwo bibaho. Wowe uraza hano ku iduka ugatwara telefone ushaka kandi ukishura neza cyane. Hari ibintu ujya kuri bitatu nshaka kubanza kukubwira kugira ngo ubone ko nawe ukeneye kuza gutwara telefone ahangaha. Icya mbere nuko telefone yose ugura muri Tagire House urakurwa 30% ku mafaranga yo telefone yaguraga. 30% for free arahita avaho. Ariko iyo promotion, attention, iyo promotion isa naho yarangiye, ariko twatanze ubundi bwa sisi ku bakiriya 10 ba mbere baraza baturutsaga kuri platform, bakavuga bati dukeneye telefone. Abo ngabo 10 iyo promotion iraza kugenda ibageraho. Cyo gicyo ni kimwe. Icya kabiri, urakurirwaho 30% bisobanuye, ariko urahabwa fagitire ya IBM, unahabwe garanti y'amezi 3. Muri amezi 3 iyo telefone yawe igize ikibazo runaka urayigarura ugahabwa indi, nta kindi kibazo cyangwa se nta bindi bintu bidasanzwe bibayemo. Cyangwa se delivery ni ubuntu ku bantu bari mu mujyi wa Kigali no mu ntara. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 078 17 13 256. Kano kanya hamagara, cyangwa se nimero uyandikire kuri WhatsApp uhabwe ibindi bisobanuro. 078 12 078 17 13 256, hanyuma ibintu byose bigende neza
cyane. Reka twinjire muri ekipe ya APR Football Club cyane cyane n'isoko ry'igura n'igurisha. Murabizi ko APR nta banyarwanda izagura muri uyu mwaka. Abanyarwanda bahari n'ibizaguma nubwo ni ba Pasi, ubwo ni ba Alexis, ni ba Shimwa Udu n'abandi bagiye batandukanye bazaguma muri ekipe, ariko hari amazina agomba gusohoka. Muri ayo mazina harimo n'uwitwa Denis Omedi. Denis Omedi ntabwo yishimye muri ekipe ya APR. Ngira ngo twagiye tubiganiraho, umwaka w'imikino utambutse yakinye imikino 10 atsinamo ibitego 3. Mu by'ukuri ugendeye ku mikino yakinye n'ibitego yatsinze ntabwo ari bibi cyane. Gusa muri ekipe ya APR cyangwa se abagande barakubwira bati ntabwo twishimiye ukuntu yafashwe umwana wacu. Iyi ngiyi ni tara twacungiraga muri ekipe y'Igihugu ya Uganda Cranes. Ntabwo byakunze muri ekipe ya APR, ariko we atangira guforusa asaba gusohoka muri ekipe. APR ikimara kubimenya yabonye ko hari amakipe amwifuza cyane cyane ayo mu Barabu ndetse n'amakipe muri za Tanzania amakuto yadukurura. APR iratangaza ko nta release clause ihambaye igomba gushiraho, ko agomba gusoza mu kwezi kwa mbere. Baravuga bati aya mezi 6 asigaye twebe twayakwihanganira ukagenda byoroshye, ariko ekipe nize tuvugane, hanyuma ibyo tuyisaba nitubitanga ikipe ize gutwara. Ibi byacye muri proposal cyangwa se byacye muri manevre gucyo, ariko Denis Omedi wari yifuza gusohoka muri ekipe ya APR. Ubwo aho ibigazanya na byerekeza tuzagenda tuhababwira. So hanyuma rero ikintu kiraje ishinga ikipe ya APR ni ukuri kitakiba bakomeye ariko abanyamahanga. Umwe mu mwanya utarabaye safe mu mwaka ushize harimo umwanya wa nimero 10 cyangwa se playmaker. Muri APR playmaker ntabwo byagendaga cyane, ngo umwanya wa Memere Rafdao. Akenshi Dao yabaga yahavuye hakaza Tonic, akaza William Togwi cyangwa se hakaza Ruboneka Jean Bosco. Ntabwo ari umwanya wari safe cyane. Umutoza Tarebu nyuma yo kubona ko uyu mwanya udashimishije, ku bufatanye na scouting ikipe ya APR bateguye ikintu gikomeye cyane. Baravuga bati nta mpamvu yo kuza guforosa cyangwa se gutinda mu makona. Bajya mu gihugu cya Senegal, ni champion ikomeye cyane ikunze no gutanga abakinnyi bakomeye cyane cyane mu ekipe amwe namwe ya hano muri East Africa. Mu kuhagera twashatse kumenya izina baganirije kugira ngo tumenye ese ko ikipe ya APR umukinnyi irimo kuganiriza ni umukinnyi ukora ikinyuranyo. Ibyo ngibyo ni ibintu abantu twese turimo twibaza. APR yamaze kumvikana n'umugabo witwa Pape Guine Thiam. Pape Guine Thiam ni umugabo ukina nka nimero 10 ku myaka ya 25 gusa, aracyari muto, yari umunyasenegal, afite metero santimetero 82. Byibura urabona ko kuri physical appearance uko agaragara ndetse na ritime ya shampiyona yacu ku gihagararo aruta cyane Memere Rafdao, ko Memere Rafdao ni mugufiya. Ni mwiza mu kudiribura, mu kwinjira, ariko si mwiza mu mipira cyangwa se ku ma set pieces. Teri play miterekano cyangwa se kujya mu kirere ku mpira y'amakona cyangwa za kufura. Ntabwo ari ubukinnyi mwiza. Niyo mpamvu APR yagiye ku isoko iravuga ati dushaka ubukinnyi mwiza wadufasha mu mikinire ariko akanatanga ibisubizo ku mipira yo mu kirere. Rero mwakire uwitwa Pape Guine Thiam. Uyu mugabo akina muri ekipe ya FC Twengoweti yo mu gihugu cya Senegal. Ni ekipe iri ku mwanya wa 2 n'amanota 52, izakina imikino ya CAF Confederation Cup. Urumva ko nawe ahantu hari azakina imikino nyafurika. Uyu mugabo rero yamaze kumvikana n'ikipe ya APR, igisigaye ni ugusinya ubundi akerekwa itangazamakuru. Playmaker karundura macacari, nyiri byose yakumira nabi cyane. Uyu mugabo ku buryo budasubirwaho agomba kwinjira muri ekipe ya APR. Amakuru bitanuka agomba gusinya imyaka 2 ishobora kongerwa mu gihe aramuka agize performance nziza cyane cyane mu mikino mpuzamahanga. Iyo ngiyo ni APR. So icyo kwibaza rero, mu by'ukuri muri shampiyona yakinye imikino 10 yakinye imikino 20,
atsinda ibitego 11 anatanga asiste 5. Very nice. Statistike ze ibitego 11 asiste 5, statistike nziza cyane ku mukinnyi nk'uyu nguyu mu by'ukuri. APR mubonye akaza kongera gap y'ibitego by'abashe Jibril Watana William Togi, ubona ko baba bari kwiyubaka neza. Ni ekipe ishobora kugira byinshi yafasha cyangwa se yahindura muri ekipe ya APR Football Club. Amwita Pape Guine Thiam. Uyu mugabo muze kumureba cyane, ni umusore w'umuhanga cyane uz'umupira mwinshi cyane muri ekipe ya Teungueth mu gihugu cya Senegal. So icyo kwibaza rero, ikipe ya APR akenshi yakunze kujya ku isoko, ariko yagura abakinnyi ugasanga nyine haje abakinnyi nibyo beza ariko batari gutanga difference cyangwa se ikinyuranyo nabo baje basanga. Kuko uyu munsi niba wirukana Victor Mbawoma utsinda ibitego 15 ukazana William Togwi utsinda ibitego 9, byaga byakunda urumva ko kuri level cyangwa se mu kubaka ekipe hatanikomeye urimo kugenda usubira inyuma. Bivuze iki? Nimba Victor Mbawoma atsinda ibitego 15 ukaba ushaka kumusimbuza undi rutayizamu, ugomba kuzana rutayizamu byibura watsinda ibitego hafi 20. Yes, nicyo football isobanuye. Rero iyo uyu muntu uri hasi byerekana ko hari ikintu kitagenda muri ekipe. Iyi transfer ndayemera, ariko bizatsa kubanza kureba imikinire ye, kuko n'umugabo muremure ubona ko adribura cyane, uzembona aba highlight ye aradribura cyane azu umupira kandi anatsinda bya bitego bidasanzwe biri classique, ibitego byiza biryoheye amaso. Ariko byasa kubanza kureba ese izi mbaraga ze, ubuhanga bwa IQ ye biramacinga cyane no kuba ikipe cyangwa se biramacinga n'imikino ya ekipe. Kuko icyambere hari ukugira ekipe, cyangwa icyo ni icyambere, sibyo? Hari ukugira ekipe, ariko apare yo kugira ekipe hari no kugira icyo nakwita imitoreze. Imitoreze y'ekipe ya APR ngiye kano kandi ndayishidikanyaho. Nibyo Tarebu n'umutoza mwiza, bla hari byakoze bigaragara, ariko si umutoza uri kuri standard utoza ekipe ya APR. Ngero ngavuga ni hari abakinnyi zaba bimfube nyamara bari beza, kubera ko imitoreze yabagoye bisange wenda baforopinze, nyamara hari ikintu bagomba kuba bakorera ikipe ya APR. Ariko iyo mvuze transfer gutya nkibuka ko umutoza wayo ari Tarebu, hari ukuntu numva ncitsemo intege, hari ukuntu numva nyine mvuye muri mood narimo. So byose bisofa biragoye, ariko birashoboka cyane. Ubwo rero nkongera nkavuga nti ese Memeri Rafudaho ntabwo yagize performance nziza umwaka ushize pe, ari mu bakinnyi batagize performance nziza, ariko se umwaka wa mbere ku mwaka wa kabiri ntashobora kuza areponda neza akaba yatanga umusaruro. Wenda APR ikaba yihuse mu kumusinyisha, hano akavuga bati na Miniba yari match cyangwa se umwaka wa mbere ko baramurekuye. So ubwo ibi byose no kugenda tubireba, ariko by'ukuri kuri statistique ibitego 11 na assist 5 ni imibare myiza cyane. APR iramutse imufashe akaza kongera imibare y'ibitego batsindaga byabafasha cyane. So APR nuko bimeze muri rusange, ariko ibintu bye ntabwo bikunda kugaragara cyane mu itangazamakuru, wabyerekana kuri fayino. N'uyu munsi umuzamu yamaze gusinya, ariko ntabwo arakonfirma ko yasinye. Ubwo bizasaba ko natwe dutegera tukareba ese mu by'ukuri harakurikiraho iki, what is next, ikizakurikira tuzajya tukibwira abantu, hanyuma tugende turyoherwa cyangwa se tumererwa neza cyane muri rusange. Andi makuru muri ekipe ya APR nuko abantu nkaba Iraguha Haji na ba Mucyege barafinda, twabonye list isora abanyamahanga gusa. Abanyarwanda ntabwo tubabona list basora muri ekipe ya APR, ariko no barahari kandi bazasohoka. Ni ikibazo cy'igihe. Mu ikipe ya Rayon Sport Saroge Nyanza imaze iminsi iri gusinyisha abakinnyi cyane cyane abanyarwanda, ngira ngo abatahewe gusinya barimo witwa Ndikumana Fabio w'ikipe ya Marine. Nyuma yo kujya muri ekipe ya APR yahakoze sezo imwe biranga, ajya kwa Mane nk'intizanyo. Ubu ngubu ni free agent. Ekipe ya Rayon Sport yamaze kumuganiriza Ndikumana Fabio,
si ubwa mbere APR mwifuje, kuko namwifuje 2024 na gatatu right gutyo, ariko rwose ntabwo muri equipe ya APR byagenze neza. Ndikumana Fabio usoje amasezerano aratangwaho installation no mushara mwiza, ariko ntabwo ari buze guhabwa recruitment. Ibe bisobanuke ubwo na Zuberi ndetse na Christian barimo kugenda baganirizwa. Ikindi kikuva mu ikipe ya Rayon, murabizi ko abakinyi bagiye mu biruhuko kandi abantu benshi basoje amasezerano. Ubu ngubu APR, ubu ngubu Rayon Sport irakubwira ko irimo kurayinga cyane ko igomba kongera amasezerano. Abongerwa amasezerano ni bande? Barimo Kwizera Olivier, barimo Abedi Bigirimana, barimo kandi Acimanga Ramazani. Eri n'umunyarwanda agira umugisha, ubwo nawe nagira umugisha w'umunyarwanda, nagira umugisha. Oya, aho ngo biragize. Ahubwo ni Kwizera Olivier, Abedi ndetse na Cimanga Ramazani. Abo bakinyi barimo kuganirizwa cyane no kubacungira hafi kugira ngo barebe ko bakongera amasezerano hanyuma bajye ku isoko ry'abanyamahanga. Kuko Rayon Sport iri kuvuga ngo rivyo twariyubatse ari kugira ngo dutwe igikombe cya shampiyona. Hashize imyaka 7 nta gikombe cya shampiyona Rayon Sport itwara. Iyo myaka 7 rero ishize isobanuye iki? Iyo myaka 7 ishize isobanuye ko dukeneye imbaraga na karite ziruta izo twagiraga. Yes, iyo ushaka igikombe cya shampiyona ukoresha imbaraga nyinshi cyane, ugakoresha abantu bari kuri standard high class y'umuntu muhanganye. Uyu munsi rero abamaze gusinya hari ibyo baguhereza, ariko saba abakinyi bo gutuma igikombe. Nk'uyu Matumono, uyu mukongomano avuye muri equipe y'Amagaju, sibyo? Saba no kuvuga ngo c'est fini, byarangiye. So tugenda rero ko amaze gusinya nta kintu gikomeye cyane bakora, ahubwo abantu benshi turindiriye kureba abakinyi bashya ariko abanyamahanga. Hari amazina amaze kuganirizwa, harimo mu abanyatanzania, harimo abanyakenya. Abo bose bamaze kuganirizwa kandi baravuga bati biraza kugenda bite. Icyo ngicyo abantu bakimenye banagisobanukirwa. So bwera nuko meze muri rusange. Hari nandi mazina no kugenda avugwa mu equipe atandukanye. Muri equipe ya APR kuvuga umunyamahanga kina mu gihugu cya Maroc, imyaka 23 mu Cote d'Ivoire. Bizasaba kubanza kureba ko hari gahunda ikurikira kandi igomba no kugera informa abakinyi cyangwa se n'abafana b'ikipe ya APR Football Club mon cher ami. Ubwo ibindi nakubwira, kanda kuri subscribe kugira ngo yaboneshe ibyo biganiro byacu bya buri munsi, content zitandukanye mu mikino tuba turi hejuru cyane. Kanda kuri subscribe kugira ngo nawe tujye tubana buri munsi cyangwa ikintu kimwe. Hanyuma icya kabiri ugomba kubanza kumenya nuko harabura iminsi mike cyane kugira ngo igikombe cy'isi kibe cyatangira muri Qatar, muri Amerika, Mexique ndetse na Canada. Equipe yafa yose yakoze imyitozo yo gukina imikino ya gicuti. Ya mbere amaze gusoza ahita afata rutema ikirere, amakipe nka za Portugal, amakipe nka za Argentina, amakipe agiye atandukanye n'abandi benshi, sibyo? Kuvuga ngo wagwana cyangwa se gahunda zihagaze gute muri rusange. So ubwo rero nuko zimeze, ariko ntabwo najya kuri breaking gara ku mugabane w'Uburayi ko ikipe ya Real Madrid ubu tuvugana amatora arakomeje, ariko uwitwa Florentino Perez niwe ufite amahirwe menshi cyane yo kuba yakomeza kuyobora ikipe ya Real Madrid, ko n'umugabo maze imyaka hafi igera kuri 10 gutyo. So ubwo rero ngiye nasoreza ahangaha, kansoreze ahangaha. Stay in touch, job bless kabisa kwa mwese mwe mudukurikiye kuri YouTube channel yanyu ni imikino. Babwira ni mukande kuri subscribe mutarakandaho. Utarakanda kuri subscribe nakandeho, hanyuma imibare yose igende neza cyane uko tubishaka uko tubyifuza. Ni Rutamu Talk Zone TV, iwabo wa za breaking.
Eh.